kurikira Bimenyekane TV. Jya kuri YouTube ukore subscribe kuri Bimenyekane TV ubundi urya ubuzima nk'abandi. Kebi Rushema arakubwira ngo amisi wa body. Umubiri wawe ndawukumbuye mugenzi. Na akarimbo keza karyoshye cyane ndakabatuye kabaryohere mwese. Ni TN Productions bakugezaho. Even if the moon change, kabone nubwo isi yahinduka, I will love you more and more. Nzakomeza kugukunda cyane, nzagukunda cyane. Kandi nucikugakosa, ani nucikugakosa mugenzi, cyo ni Kinyarwanda. Nzaguha andi mahirwe. Umva amagambo. Kabaryohere mwese. Episode ya nyuma ya Stick Money. Niko kanyuma tugatangira. Mwese kabaryohere. Ati mukobwa ukwiriye kuba umugore wanjye, kuba umugore wanjye urabikwiriye. Nzatuma umwenyura. Uzamwenyura umunsi ku munsi. Nzatuma umwenyura. Kabaryohere. Umubiri wawe ndawukumbuye. Umubiri wawe ndawukumbuye. Ndagutema, je gutema. Je gutema Stick Money episode ya nyuma. Abari bakumbuye we back again, back in action. Lee. Amisi wa body. Bimenyekane TV baracyakuzanira ibyiza biruta mugenzi. Wowe genda wikorere subscribe ubundi wigendere aho uzajya wicaye muri saro yawe no gufungura gusa ibyiza bikagusanga. Kabaryohere mwese. Amisi wa body akumba umubiri we mugenzi. Niba kumbuye kuwukoresha iki simbizi. I will make you smile. Ati mukobwa ukwiriye kumbera umugore kweri. Nzatuma unezerwa, nzatuma umwenyura. Uzamwenyura umunsi ku munsi. Nzatuma umwenyura. Stick Money final episode. Episode y'umusozo kuri season ya mbere. Season ya mbere ya Stick Money. Mw'abantu mwe. Ikiza cyisumbuyeho. Stick Money zagira season ya kabiri. Mbibabwiye hakiri kare. Season iryoshye bigomba kugira season nyinshi. Amisi wa Barry. I miss your body. Amisi wa Barry. Wiri wawe ndawukumbuye. Amisi wa Barry. Star Video Library, Star Film Production. Lee, the creator. Amisi wa Barry. Akumbuye umubiri we. Ariko uyu musore azi no kwandika neza. TN Productions Bimenyekane TV. Ya TN Productions barakugezaho neza cyane Star Video Library Bimenyekane TV. Wegera ukore subscribe ubone no season urebe ngira kubera ubuki. Ya Stick Money episode ya karindwi ari nayo episode ya nyuma kuri season ya mbere. Hey! Season 1 final episode. TN Productions bafatanyije na Bimenyekane TV. Dore hano muri ubuzima. Dore ubuzima buryoherewe. Mu gutangira dutangiriye hano. Hari babiri. Bari mu buriri. Umwe ni mukarage undi ni inzobe. Hey! Mugenzi Katrore. Ndagira ngo ukurikire wumve neza witonze. Bas! Mugenzi Katrore. Nuko dutangiye. Nuko dutangiye. Babiri bararyamye DS. Ndagira ngo ukurikire wumve neza witonze. Aba twarebanye episode ya 6. Ndagira ngo mwibutse uyu nguyu ni wa mugore wavuga ngo kashaka kuba yakihorera. Uko azatsemba abantu bose akabamara. Mugenzi Katrore. Hey! Mva magambo hano. Wumve neza witonze. Stick Money. Episode ya karindwi ari nayo episode ya nyuma. Kuri season ya mbere.
season 1. sheri mwiza ugiye. Sheri mwiza ugiye. Kasheri undi ntabwo tuba twararanye. Ako uza ninjoro ukagendera ijoro nk'ubu bugiye ko. Ako ndi sheri. Karamisho. Iyo nduru yawe buramukanye n'iyiki. Naha ninjoro nkabyuka ngenda. Ibintu mba mvuga ntabwo ari uburenganzira bwo kubaza nk'umutware wawe shu. Abi iminsi ntabwo wababwira ibyo ngibyo. Uburenganzira sheri ngiye musaba uburenganzira bujya mu kazi. Mama we bibaye intambara. Ngiye byuka njya mu kazi ninjoro nkaza nkarana nawe. None ngo nzagusaba uburenganzira bujya mu kazi. Abagabo badashaka iterambere gusa. Abagabo mudashaka iterambere mwumvire hano. Koze sheri mwiza. Sheri nakuzanye kugira ngo twubahane, sibyo? Ngomba kumenya akazi ukora ubugiye mu biki. Mwabana mwe ibintu birakwiriye mu buzima. Uba ugomba kumenya icyo umugore wawe akora. Mu gihe utambuhaye igishoro akazi agiye gukora, menya akazi akora kariko. Wasanga anacuruza abantu. Wamenya ari ibiki se? Iki ni iki? Kanigendere kabisa. Bas. Sheri. Mvan. Aziki kandi. Sheri waruzi n'ikindi. Kakumenya. Ahantu bugiye n'icyo ukora. Ibyo bintu mbimenye. Urumva ushaka kumenya akazi nkora? Ntabimenya simba umugabo wawe. Mama we nanjye misengera amatsiko. Aramwimyoza caho. Abagore be iminsi niko bitereye. Benshi nibizabatunguri. Kumubaza icyo akora ugasanga bibaye intambara. Tugaruka ko nanga kuri Kigwitira mugenzi. Kigwitira hakuno ngahari. Arimo aribuka byinshi bitekerezo byamutwaye. Mugenzi. Uyu nguyu numwe bagize uruhare mu rupfu rwa so wa Nyari. Abo twarebanye episode zibanza murabizi. Aho yarari hakunanga ibitekerezo byamutwaye. Umutwe uri muramurya mugenzi, asubiza ibitekerezo inyuma aribuka. Ibi byose twarabibonye. Yibuka ubwo yari mu rugendo ari kuri moto, agahura na Nyari. Ubwo yazaga yambaye nka Spiderman mugenzi katurore sinzi. Yari yambaye agapira k'igikomerezwa kandi tsa amazina y'igikomerezwa. Ibi twarabibonye. Byose ibingibi Kigwitira arimo aribuka. Arimo arasubiza ibitekerezo inyuma. Ubwo yavuga uwongo baka, ubwo yatakaga uwongo baka bas. Arimo aribuka ibingibi byose twarabibonye mugenzi katurore. Gusa nanone Nyari nawe ibingibi byose bikoraga yatakaga abangaba ashaka guhora urupfu rwa se. Ibintu byose nakugejejeho mugenzi katurore. zawe gute? Abagize uruhare mu rupfu rwa so wa Nyari bariho baba ngaba. Na cyagihe mugenzi ubwo cyagiye Kigwitiri yafatanagamo na Shehe aka Mafege mugenzi katurore. Ibi byose twarabibonye. Izi ngizi ni za flashbacks, ni bimwe mu byo twabonye. Arimo aribuka mugenzi. Izi ni inzibutso, nizo bita ngo ni za flashbacks mu cyongereza. Ubwo Shehe bamucukuraga mugenzi. Abari barakoranye na Kigwitiri bica ise wa Nyari nawe bashatse kumwica mugenzi katurore. Nawe baramugambaniye mugenzi katurore. Ibi byose twarabibonye. Abo twarebanye episode zibanza kuri no season Stickman. Ibi murabizi. Shehe ayo pass. Umuti bamushyize hasi. Arimo aribuka byose. Kigwitira arimo kwibuka. Icyo gihe ibyo natangije birangize. Nicyo gihe ibyo natangije mbirangize. Uriya mugore agomba kuva mu nzira. Bas. Uriya mugore ngagomba kuva mu nzira mugenzi. Agomba gucaho. Arashaka kumukubura. Uwamugambaniye Kigwitiri nawe ashaka kumukubura.
kandi bafatanyije mugenzi bica ise wa nyari bire mugenzi katrore hehe pombe desi hakunanga mabuja ari muri tize arimo ararya umwitozo yagiye gukaraga agafiriti nyamara twumvisha kigwitiri gahunda no gukura uyu mugore mu nzira yaramugambane mugenzi bose umugambi wari umwe umugambi yari ukwica ise wa nyari bamukize ku ruhande na boro barayitwara none mugenzi na kigwitiri bashatse kumugambanira ngo bamwicishe uwashatse kumwicisha n'uyu mugore mabuja kidisa aze mpamagara mu kipe mu bas kigwitiri nawe ngagomba kumurangiza akebo kagiye wamugarura we akebo umuntu yakugereyemo nawe ugomba kukamugereramo inuma y'u Burundi yatumye kurwana ngo huguha none nimero yanze gucamo bas umuzungu niwe wabasubije umwe muri telefone ngo ni umuzungu the telefone number mpamagara mugenzi wawe numva kabisa arimo arakaraga agafiriti gusa mugenzi Hello? Ndakumva mabuja. Kumbe. Nimero yanze gucamo. Mugenzi wanjye yagiye muri misiyo hanze y'igihugu. Misiyo? Hanze y'igihugu? Okay. Noneho ngira mu basore ufite niba nabonamo abasore bazi gukora neza akazi nk'ako yari arimo akora muri iyi minsi. Abasore bakora nk'uyu nabo ndabafite n'itaya. Nta kibazo wawe. Ndwanyi hano akeneye ndwanyi shehe nawe uhari yagiye gukora akazi mu mahanga. Yego ubashyira ku murongo ndaje. Okay. Uyu mugore ni umucuyi. Umugore ugambanira abantu bakorana nawe. Imeze nabyimu imeze neza mabuja hakunanga hari kirose akazi ndakabashije wallahi hebana n'imfisi nge nayirya uretse no kukabasha cye n'uriya nana munywa nta n'ibintu uyafite igikabyo nk'ikisosi inoryi afanya kabisa. Okay. No. akazi yagakora akazi kose umuhaye yagakora niwe bari gifite ibikabyo uyu munsi tutazi ndashoboye mabuja imeze ko cyari kubona isohoka busa mabuja uyu nguyu wagira ngo yarari hazi ndavuga itabi kabisa tugomba bana mabuja twe turasatura mabuja hari indwanyi zambaye imikara gusa biti zambaye imikara gusa we mbese ubu urumva uri tayari kabisa ufite akazi mwitegure nyine. Yes mama. Wabyumvisha umva mabuja kera rwose mabuja umanye n'umuntu nanamurya bubisi wangu mabuja ngenda twika mabuja umuntu nyene nanamurya bubisi kiroso wari afite igikabyo tugaruka hakunangaha ndagira ngo ukurikire urebe neza witonze abo twarebanye episode zibanza uyu ntabwo umuzi nk'umugore wa Kigwitiri bikiganiro hano gusa niko nyuma y'ibyo tumaze kubona ni iki gikurikiraho bas ngo turakora iki ariko ngo uzi umwana w'umuntu uzigise mugenzi abo twarebanye episode zibanza ndagira ngo mbibutse mugenzi wa mwana nyari umwana yari yaramaze igihe kirekire yarabuze mu kumara igihe kirekire yarabuze na mama we dore ngo uyu hakunangana uyu nguyu wambaye amayikuteri mu matwi urumva bicace yari amaze igihe kirekire yarabuze umwana we ntazi umwana w'ahantu ari kuma umwana ari kuri misiyo yo kuba yakihorera ku bantu bagize uruhare mu rupfu rwase ndagira ngo mwibutse uyu nguyu bari kumwe yari umugore wa Kigwitiri abo twarebanye episode zibanza ibyo byose murabizi hakunanga mama nyari disi nawe akumbiye umwana we ntazi umwana w'ahantu ari ntazi niba n'umwana we akibarizwa muri iyi si y'abazima. umwana wanjye ndakumva ngubu yakiriwe yakaba ari igisore gikuru mugenzi mama ze ko umwana we yapfuye
twebwe abareba ino season umwana we turabizi neza ko umwana wakiri muzima mugenzi. Ese mu mazongera hure n'umwana we cyangwa mugenzi katurore n'ibicece? baza kureba. Hey! Ndakumva cyane. Mugenzi ibibazo byaravutse. Ari papa yarapfuye. Mama n'umwana aramubuze. Ako kanya ari uwakomanze. Injira. Hari uwakomanze. Ndagira ngo ukurikire. Abuja muri aho. Hey! Ufite makuru ki? Tagatemba hanze nicare. Umuntu ntago ari Ndagira ngo ukurikire umve neza witonze. Abuja. Uzi ya shitani kwini. Idusure. Ngije kuduha misiyo. Kumbe ari ubugambanyi bumuzanye. Akimara kuhava twaratewe turicwa turarwana ibintu byose ariko nabuja ikimbabaje bose sinzi ahantu yagiye sinzi ngo ubungubu nta nubwo nkwiriye kuba ndi imbere yawe rwose Mugenzi ngo cyari kigera cya boss. Nawe yabuze aho yahera atanga inkuru kuri mabuja kuko mugenzi muzehe ibyo byabaye amayobera kabaye agaterera nzamba. Mupagasi we nazi boss niba yarapfuye cyangwa se niba akiri na muzima. Gusa mabuja we yamaze kwiyakira, yamaze kumva ko umugabo we yapfuye ndetse ko n'umwana atakibarizwa muri isi y'abazima kuko yararimo aragwa ati ngo byanze bikunze umwana wanjye yaza kuba yarakiriho ubu yagakwiye kuba amaze kuba mukuru ari igisore. Turi mu gihe cy'agahinda hano turi mu gihe cy'ubuheruka ahubwo mureke icyo kintu dukora. Kumbe mugenzi uyu mugore wa Kigwitiri uri hakunanga muri uyu muryango w'iwabo wa Nyarinyari byanze bikunze kuba arangaha bifite isano n'ahari ahantu yari ari mu rugo rwa Kigwitiri. Bigaragara ko byanze bikunze byose abizi ibyo ari byarabaye kuba yarahuye na Kigwitiri yari afite impamvu. Ufite umuntu wadufasha muri ibyo ngibyo tugiye gukora. Bafite umuntu wabafasha azanye igitekerezo mugenzi. Ndagira ngo mwibutse abatwara abanya episode zibanza uyu mukobwa yabaga ari mu mage uwamutabaraga ninde? Uwamutabaraga ni Nyarinyari. Uwamutabaraga ni Nyarinyari. Tangira kwibuka mugenzi. Atangira kwibuka uwari waramushimuse ni Nyarinyari kandi niyo yabaga ari mu bibazo uwamutabaraga ni Nyarinyari. Umukobwa arimo aribuka bafite umuntu wabafasha muri ibi bibazo. Uwabafasha ninde katurore? Umukobwa azindwanyi yabonye indwanyi nyinshi mu ndwanyi yagiye abona zishobora kuba zabafasha guhora urupfu rwa muzehe ndetse n'umwana wabicece. Indwanyi yabonye abafasha ni Nyarinyari. Ibi byose twana bibonye arimo aribuka. Ni wa wundi wari umugore wa Kigwitiri yaratwitse arangije ahita yimanukira. Yaratwitse arangije ahita yimanukira. Yarahakongoye arangije ahita yimanukira. Yarahakongoye ahita yimanukira. Umwana ngo naratwitse unyimara gutwika ngo mpita nimanukira. Byose arimo aribuka avuze ngo ko ari umuntu wabafasha kuba bahura urupfu rwa muzehe. Bicece ari we mama wa Nyarinyari we yamaze kwiyakira, yamaze kumva ko umugabo we yamaze kwakira ko umugabo we katakibarizwa muri iyi si y'abazima. Gusa icyo atazi ni kimwe, uriya Nyarinyari urabizi neza niwe mwana wa Bicece. uzi n'amerekezo naho twamuvana. Basi uwo muntu wabafasha kuba bahura urupfu rwa muzehe aho bamukura arahazi cyane rwose cyane. Mfite uburyo twamubonamo. ubwo uwo muntu ukora ibintu bimeze gutyo biroroshye kumubona. Umuntu ukora ibitangaza nk'ibyo
utabara abantu, uguruka ugenda nk'umurabyo, kumubona byakoroha. ntabwo byoroshye ariko birashoboka. Ntabwo byoroshye. Ibikomeye byose si uko bidashoboka. Ibikomeye byose si uko bidashoboka. Dore zanoranwe, dore zandwanye. Wa mugore yamaze kuba yavuga yuko zakora akazi neza cyane kurusha shehe, nubwo shehe hadahari, ngo yagiye mu mahanga. Yagiye mu mahanga. Dore izindi noranwe, dore izindi ndwanye, ziyobowe na Gatuza Olivier, ziyobowe na Gatuza. Gatuza. Dore indwanyi zambaye imikara gusa 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 gusa, uretse cyanwa, se cyanwa Gatuza agabira indwanyi. Gatuza agabira indwanyi. Indwanyi razigaba hakunanga. Mama we, mama we, ijya kuri Bimenyekane TV ukore subscribe. Season ya 2 mamwe abantu mwe we ya Stickman niza baciki. Turi kuri episode ya 7 ariyo episode ya nyuma kuri season ya mbere ya Stickman. Wejya kuri Bimenyekane TV iyabonesha muri make season ya 2. Agahuga hure n'umunyutsi, akarago gahure n'umwicarizi. Bas alo raka basi kigwitiri hakunanga mu gashamba. Haragu umuntu, haragu umuntu. Gahunda yavuze ko agomba gushaka uburyo yarangiza ura mugore, akamukubura akamukura mu nzira. Baramugambaniye, yaragambaniwe kumbe we akandi kagwe mu ndwaniza yiswemo, bagomba kuza gushyira kigwitiri hasi. Toka mbere yangu we shenzi, toka mbere yangu. Ayo data we, kavuye barire dore umwe nguriya ndi bose bari hari ya basi karabatanga hari ni bane gashyiramo hasi kahise kuma. Izi ni indwani zayiswemo, zigomba kurangiza kigwitiri, zigomba kumurangiza neza cyane, zigomba kumukubura. Mama we kigwitiri gusa nawe gahunda no kurangiza uriya mugore. Umugore aratamushumuriza. Izindi ndwani zituruka mu mugenzi. Kigwitiri yaziwe. Indwani zamuziye. Kigwitiri Raka fighter, real fighter. Kigwitiri fighter. Star Video Library, Bimenyekane TV. Jya kuri Bimenyekane TV ukore subscribe. Iyi ni season ya mbere ya Stickman, episode ni 7. Season ya 2 ndabakumbuje mwabantu. Raka Gatuza aka cyanwa. Gatuza aka cyanwa. Gasyugugu yashizemo umwuka. We turi gitwumvishishe. Twagiye Gasyugugu yarangiye. Wakwindi ndwanyi we, uyu nguyu yapfuye we. Twibarira umuzima mu bapfuye. Batamera nka babandi bamwe bageze ku gituro cya Yesu bagahura n'intumwa za Yesu, bakaba bati ese mu by'ukuri ni iyihe mpamvu mubarira umuzima mu bapfuye? Uriya we yapfuye, abandi bashakiraga umuzima, babariraga umuzima mu bapfuye.
mugenzi Katurori, hari urimo kwinyonga hano, hari urimo kwinyonga hano, arimo aramanuka yinyonga. Yaryoheje urugendo, yaryoheje urugendo. Mama we, yakire telefone hano. Yakire telefone bas. Raka basi nyari rerekera. Hawe data we, uriya ni Yesu ugurutse ninde? Uriya ninde se kandi uguruka kuri abati? Ye? Mana yanjye, mimi kurota cyangwa? Ye? Uriya ni Yesu uguruka kuri Raka gatuza. Acha hakurya undacha hakuno. Bas. Raka Stickman episode 7. Ibimenyekane TV. Niyo YouTube channel yacu. YouTube channel yacu yitwa Bimenyekane TV. Kora subscribe. Sigena comment munsi. Iyi ni season ya mbere. Season ya kabiri none. Yewe noneho yo. Gatuza. Eke cyanwa. Kigwitiri. Haraga umuntu. Abandi bari he? Cyangwa Gatuza gufundira Kigwitiri. Uyumuranika. Gatuza. Uvandi. Magurutsa mwana. Angubise habi. Kigwitiri hasi. Ubu turamufite. Twara abantu 5 urabizi, 3 bapfuye. Twara abantu 5 3 barapfuye dusigaye turi babiri. Mugwinga yakubitaga kugiraga ngo na cooperative. Zengo tugiye kumukuzanira. Yego mabusha. Bas. Mugenzi. Burya ngo usoroma ibimusumba iteka yihanganira umutokoza. Bas. Kigwitiri bataramutwara ruwaje. Haruwaje nyari. Haruwaje bataramutwara. Mama gwe nyari. Boss. Igaragariza n'umunsi wari. Ntago ndakwiyerekana cyangwa nkwiyereka uyu munsi. Amahirwe yanyuma were. Yisabiye boss amahirwe yanyuma. Amwereke ko nawe ari indwanyikazi. Amwereke ko ari indwanyikazi. Ndakubita. Kick. Wa kabiri hasi. Boss nge ndarenze. Kubita umuriro. Imbaraga zidasanzwe. Nyari. Bira ni ibintu bye. Imbaraga zidasanzwe. Ninde wababwiye muze muri isi? Ninde wabatuje? Iki? Impyisu. Ndamanitse. Mwe bamufasha ari muzima. Tangira kumubaza ibibazo. Nta muntu wadutumye rwose. Pe naho wadutumye. Batumwe na mabuja. Nta wadutumye rwose, jya ku ruhande. Nyari ariyizira. Afite imbaraga zidasanzwe. Yakuye iyo. Zaturutse iyo mu ijuru. Zaturutse iyo mu bicu. Yitonze. Ibyo bitwara bucece. Gake. Akuramo maske. Nyari. Raka basi. Manzi amazina nyakuri. Leo Manzi. Original names. Yakoze ku mutwe w'iti. Cyica ni mugenzi Katurore.
buramuha mugenzi katurore ubwonko buramuha abakorana nabo bose n'uwo batumye mugenzi basi nyari yamusomye ibitekerezo yamusomye ibitekerezo abamutumye arabamenye mugenzi katurore sinzi katurore umuriro mu kiganza katurore sinzi umuriro awuganisha kuri kigwitiri mugenzi katurore episode yari episode ya 7 ya Stickman hari kuri season ya mbere nahanga tuyisoreje mugenzi utazacika muri season ya 2 mugenzi ese bizaherera hehe ese mama wa nyari azongera abone nyari dore ko aziko umwana we yapfuye cyangwa mugenzi nabwo azamubona ese mu byukuri mugenzi ko tubonye nyari ubwe azamura umuriro awuzamura mu kiganza cye asa nkaho ugiye kushyira kuri kigwitiri arapfa ntapfa mugenzi katurore tuzacika muri episode zizaza season ya mbere nahanga tuyisoreje yari Star Video Library wegana kuri Bimenyekane TV ukore subscribe season ya 2 ni vuba hangaha mugenzi katurore utazacikwa abarebye iyi season yose mugenzi turabashimira gusa mutibagirwa gukora subscribe wekana kuri subscribe ubundi noneho dore gagahugu karahura n'umunyutsi muri season ya 2 mama we sinzi gusa utazacikwa season ya 2 season ya mbere nahanga tuyisoreje you